gibahin-bahin ni sa 5 ka mga aspeto sa pagkinabuhi sa babae. So number 1 is access. Number 2 is welfare. Number 3 is conscientization. Number 4 is participation and control. Ang nagahinan og dako nga budget mao kining welfare, kaayuhan sa mga kababayen-an ug mga marginalized sectors. So muna siya gihatagan pud og pagtagad sa tuang God Fund and budget. Labi na gyud kining gitawag og violence against women and their children. We are happy to report that since the pandemic and up to this time, ang reported cases of violence against women in the Negros Oriental Police Provincial Command, as furnished to us by the chair of or by the officer in charge of the Women's and Children's Protection Desk, has drastically reduced by 50%. Ni gamay ni us-us. Mainly because of our advocacy and mainly because also of the pandemic, probably kay ang mga bana pundo na sa balay, dili na pwede maghubog-hubog because of the curfew. So these are some of the improvements that we see sa ato ang pagpalapnag sa katungod sa kababayenan o kalalakinan, no? Especially on gender equality and women empowerment. So sa ato ang GAD budget, 34.87% was allocated for welfare, 20.62% for access, mao ni mga patubig kanang pagsiminto sa mga kadalanan in hard to reach areas. And then followed by participation, pag-apil-apil sa itong mga kababayenan sa tanang mga kalihukan nga sa atong katilingban. That's 19.74%. And then control of resources. Ato po niyang gagahinan og 17.64%. O kaning conscientization, kaning atong mga advocacy activities, a mere 7.11%. So dinhi na himutang ang atong God plan and budget.